ngicale ngablome zona till I was like 13 14. Then I moved to Roodepoort. Ngathini mangifike eRoodepoort yike kashintsha izinto ezibhama, otherwise mina ngikhule Soweto. I always knew ukuthi hayi at some point izofika leso sikhathi leso sokuqala nje leyo mpilo yabo. Yeah, like angithi uyabona uma ukhulu ubheka amajida shothi ngathi namahotmane lawa ganga vele kasi. Yeah, oh ezona elokishini nje yazi leyo hotmane leli laziwa ukuthi leli liyashaya or yini linaleyo nto leyo shothi uma umbheka umuntu uba nayo leyo ukuthi le out ngizoyenza lento eyenzayo yabo. And you know, just before ngizoboshwa bese nami ngine round lami vele lokushaya ama-shop bese sigqekeza ama-shop namachita. Abona like amaphiki amaphephu nya breadloads like khona nje la gazi yabo. Kwenzeke le scene leli ngishaye le shop nyana yini shop nyana le like driving school ehlangane nendawo bakhenika ama top wemoto. Ngisishap ngishaye le ndawo lesithathile ngithathile into engithathayo ngiva ngiyozifihla lezi zinto ngibiza amajita engibhayizela ngibiza amajita batshele ngivulile la bafethu ngihambe ngiqubule ezinye izinto nabo ngibashiye shothi nabo bayaqubula shothi shothi indaba yala aqala ngokuthi kuboshwe u1 aluka phakathi eshop shothi le shop makuloku uqhutshula so ziningi lezi zinto lezi ama engine ipanera ntontontoni. Labantu baloku yabazi mos labantu baloku babizana one by one shothi umuntu athatha zabe deck parake kwakhe nayalala renzini babambe i1 ekhala eqala bayibuze indoda hamba nziphi zonke lezi zinto bafunda zonke lezi zinto kuyo le ndoda ithe impethe mina kusimi mina umuntu ovulela umuntu osojovis abashwinduku bamshaya umjita sharp baluba investigate ngendlela zabo. Mina ngithi nami ngihamba khona lapha eMathole like I told you ukuthi ngithi ehlathini hlangane noMamsi ngiyeMathole ngiyadabula lapha from Roodepoort to Mathole phethe lengula lezi yabo iMamsi ikhamba naye mfethu asifayise eMathole ngiyothengisa lezi nami sathi mfethu mina ngisablome should no imbuze manje like ublome noMageba da kule mzompanyana kaMageba akamfithu kala yabo mara mfithu zwakala ke nyolanda into zami so hamba yabo kube umuntu osho so into athi ekseni manje ngigqekezela mina ngabuma 10 11 ebusuku ezinye sengizithengisile khona lapha ebusuku yabo sengiphethe nanemali mfithu shothi angisaphethanga nani izinto eziningi ngaleyo ndlela mfithu ni lapho noMageba mangifika ngithuma uMageba mfithu ngithi Mageba hamba uthenga lezi zinto zithi ezizibhemayi ngifuna ukusala ngishasha lo vele ngisale ngimshasha embiza esiqoma story yabona lese as prepare sesimele nje ukuthi makafika uMageba sithathe lezi zinto siyabhema bheka siphuma out mina naye road trip yo mfethu makafika uMageba bheka uqala uyangena uMageba banginika lezi zinto lezi ngimthume zona yabona manje same time into ebengizibuzana ngibuze lo mntana mfethu manje lo wayathatha isikhathi kanje yabo and why angena phuma same time yabo mara ngithini ku mfethu bheke Mamsi awuphuma ubheke uMageba wenzani la ngaphandle wayangena phuma afika nginika lezi zinto lezi and wayathatha isikhathi kanje ukubuya amakaphuma lo mntana ngizwe ngathi yo Jovis ngithi athi ntanga shubile ntanga angizwa same time makaqeda ukusho kanjalo ngizwa ama-hotman nje uPjovis yabo abamazi Jovis wakhona angizwa uJovis yabo ngibone ngizwe la ukuthi abamazi ngiphume ngimeduze nalo mntana uMamsi yabo angi-approach lama-hotman lawa shothi emva kwalama-hotman iy'ntwana zime ngama-pitbull akhona ukubaleka athi kimi mfethu uJovis ngithula ngasho nix baba uJovis ngithula ngasho nix yabo ngibheka uMamsi yabo uMamsi athi manthemba yini ongabatshela uJovis yabo same time ngibabheke lama-hotman badlule yangithi mabadlula behlangana nosiqwayi uJovis bayambona emfishane lo yabo manje bahamba baphetheni isithombe basibone ku-footage shothi ku-footage ngibonakala nale khona enye insize naye ngihamba naye mangizoqhekeza la like first time mangisazogqekeza ngile
Shothi ngibanje ekamereni la ngivele emuva into ejambisayo ukuthi okay u1 umuntu yabo nakhona ikamera nabangiboni phambili because ngivele ngasemuva kulenzeza le ama-dreads wakushuthi ushaya ikhathi kanje nama-dreads la phezulu manje bafuna umuntu omude nomfishane and lo mfishane kumele abe nama-dreads nyana same time shuthi kuvele enye intwana nyana nje like mkhirizi nyana donsa lamatroli nyana inama-dreads ayi bafike bayimusikoni bayifaka ivili umkhipha uJovis uye lo uye ngithulile mina lezo sikhathi mfana angazi ukuthi lethothi bahlebele kanjani mfethu ngizwe ngalo khona manje hleka uJovis kalo senzile mangisalo ngithi mina nguJovis angizwe qhu I black out choosing same time lights out ngipapa me police station ngizwe ngento ekhanda qhu papa masengiboshiwe ayazi amakhothi kanjalo amangifika yazi mangisazo attend first appearance yazi bangitshela ngama bail application dontoni eKruger stop mangibuya for le yabo second appearance le bail yo ngikutshela ngithi mangiyehla trucking yo amaphoyisa shoot ama CID ame kanje ngeline bonke baphethe ama docket bonke ba shoot lo uqala angiyehle vele shoot siyahla yabo mangisayehla kanje ngisahamba ngale line engena court babe Themelane Moloyi yo cala ngithule kancane ngithi mamiza mina masina Themelane Moloyi angiphinda ngithi ya chief yo bheka bheka same time should ngithema ngithi ya chief same time bathi bonke labo bathi banside babamise emodini should bonke lamaphoyisa mhlambe bayi6 lama CID wonke aphethe ama docket yo enza kimi bheka same time bathi ntanga izangayi yo bangise lapha ama fingerprint nyababuza kuyenzakala nthema la ayabona yo ama charge sheet masla thema no abheka bathi indoda hlohle mina yo abangicharge yena abangicharge bayagcwalisa lamacala ayabagcwalisa lezo ngisho ngithi yo ayibheka ngihamba masla yabona yo shothi yabona mabalu bavula abantu bangicharge yabona house breaking and theft yo okay robbery le ngiyazi le roba yawo like ngiyabona mara ngibona nje ngama-heli la ishubile la ndoda ayimangene court bangitshele ndoda bese bapiano nje sengilungifakana nama-fingerprint mangene court basho bathi ndoda bheka-ke mfethu wena kahle ubhekane na-9 accounts 9 account business partner so ngithi jojo and then okay sharp sizohlanganisa 3 kube awala kule court 3 kule court 3 in okay sharp yabona sengifrustrated mina ngibuyele vele through mina sitshele man bangishaya come tomorrow mangifika kusasa bathi yimi ndoda bheka-ke sizocela ukuthi usitshele into eyi-1 ngale cala leli ubhekane nalo kuqala lelo boshelo lona what is your plea ungasingaloku siloku siyale nale sizokwazi ukuthi sidile ngalawa amanye angiyabona yo la fika kwami flop and no manje nazo izinto lezi yabo ayingcono le vele athi ngcono ngilalele yona le ngikhohle lezi zinye sengizobona ukuthi noma zinginikane mana ayikafani lezi zinye ngifanga ukuthi angizazi le ngiyalazi mina ngisho ngithi vele le cala ngilenzile le yabo bathi uyavuma ucithe ngithi asho ngiyavuma ayazi same time bathi okay sharp siyakuzwa uyavuma ngathi uthi sizokwenzela like sizoba nje so nathi sizoba yabo ukuthi kubhekele kancane so sizocela ukuthi uze in 2 days because mangivela in 2 days sharp bawahlanganise wonke lama case uyicase li1 bathi sharp bazokhipha isigwebo esi1 ngawo wonke lawo amanye ama case ngibe like manje musangavuma ngawo wonke lama case bathi it doesn't matter angithi mara at the end of the day saying like I'm getting a sentence manje so ngoba ngisheshe ngavuma for lecala leli bazongibhekela ngokuthi bayenzeni bangireduce sentence ngokuhlanganisa wonke lamacala abawenza into eyi1 so njengoba zoba into eyi1 kanje at least ngizobe ngiyazi ukuthi ngidile ngawo wonke yabo so isigwebo ngebe like yo ayila umuntu ogwetshwa intambo la ngiphinde ngibuye la
and I vile kubikani bavile bathi sharp kusasa date of sentence ngiye mangifika bathi 15 years yebo angize ngathi ekhaya bangibize yebo angize ngithi yo 15 years ngibe dizzy kancane yabo mangisezwa labo ntswi angizomagama ulile khani uthe wena uzazi uboshwe sazohlala ejele angunalo 15 lokuyaringa 15 yo ayingisho ngithi just 15 years Shooting ngiyahla nje kanje boxing ngizitshela yo ngikhoshwe 15 years mina kahle kahle like ayibheke ekhanda kulokukhala 15 years ngizengaze ngayongena ngejele mangingena ngejele ngimangala mabonginike itikiti libhalwe 7 years ngithi hayi ngiyaliphisa iphoyisa ngithi iphoyisa time akusitikiti lami mina ngikhoshwe 15 years leli libhalwe 7 years kanjani lasiduphuka wozana ngithi angiboni izila competent emfethu yeah sure sentence 15 years suspended 7 imprisonment uyakwazi ukufunda ngithi yeah into kusho ukuthini bathi indoda bakukhathele 8 years una 7 ngithi yo 9 athi sho ngithi akusi 15 7 bathi sho angizokuthi unyana mara ngiyacabanga yo 7 nayo yo manje yabona at least bangibhekela ngani nalama cala lawo bekuma ischedule bamane bawayenza house breaking and theft bayenza in day 1 of which house breaking and theft ngama remissions you get the full yabo 24 months so yangikapele kanjalo njoba ngilana namhla ngamele ngabe ngisasejele mina mfethu yazi ukuthi kahle angeke ngiblame umuntu yabo like njoba ngishilo yabo ile ukuthi umuntu nje mfethu ezinye izinto you will always know yabo mina should bengazi bengifila leli I always knew ngisathi intwana ukuthi there was this part of me ecava ukuthi hayi one day ngizongena ejele yabo so I always yabo grow up looking prepare ukuthi the thing ngene ejele ngihlale ngizijela ngibhayiziseke mina lento bathi zadale ngiqhayi suka ngeke yabo so I always knew like bengi-enjoy ukwenza into ebhedayo like should bengiyenza ngi-enjoy ne rather than ukwenza into grand so it's not until yabo manje sengimdala manje so sengiyabo I have now something to lose I have more to lose now manje obvious manje sekumele ngisebenze like yabo ngenze umsebenzi street of which yabona nakubantu abafana nali Thema so kusekhulula ukuthi angimamela ngeke vele sangimamela yabona I understand leyo part ukuthi nani ukuthi angibelieve into impossible kodwa ke kahle abantu vele life inse bazoyithatha leyo bayithatha ngakhona marayi iboda yabo mina no angisena le character le yabo yokwenza izinto recklessly or like singine direction I feel I can see ngami yabo should ngathi nezinto engifuna ukuzachieve like yabona I'm working on those things and it's coming right slowly but I'm getting there yabo nami ngiyazijwayeza ezinye izinto ukuthi ngathi ngenza izinto ngendlela vele efanelekile rather than always ukuthatha yabo le ndlela le shortcut of which ayiyo lento le manje yabona ama shortcuts lawa iwinkinga no agcina shothi yazenzani ayenza uzijele ukuthi maybe yonke into izalula elifini of which yonke into mele shothi ngathi you have to do what you have to for you to do what you want to so yabona doing what you want to always nje getting away with it is a problem because at the end you will have to now yabo izokehlisa impilo and leyo akusi choice ya wonke umuntu ukuthi manje khambule nje kanjalo angeke umuntu ufuna ukuthi abe humble ngokhambuliwa mele ube humble by choice yabo like mfethu impilo inzima mfethu so mina nje nokuthi ngenze intonyana ezizumo yeah like into ezongihlanganisa ne crime kanje into ezingasafuneki la kimi mangathi ngithi nyazama vini itsila bheka ngiyofa or angazi